Biyag di tao. Hello everyone! Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin makablawa mampay ni Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, kani Susan Ronquillo. Kaya titayin tayo nga roden denggan, ti pagibusan wano part 2 kan episode 332. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Kano ti biyahe, anak ko? Intun Lunes na lang. Ay, mapankan Tapno, maam-amuda ka mo ti pamilya ti agbalin na nobya. Ay, da kamin ti makaabu ditaw. Agananad kay ti papanam Gerald, ading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kaya't na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo't pagtrabahuan na dito Tulungak ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo masapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol! Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang itikas niya klase ti babay. Sa may sa, adamot na ni Shane. Adayo saysaya at ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta kan ni tatang. Adala nga minbiit na panan na. Ninanang mo ay? Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wan, high school ak pala idi. Saan ko lang amin na istoryaken ka? Pasensya ka noon nasaludsud ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang mati kaduang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka Martin, Barok? Nasaya at matata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanyak idi. Jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawin. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan, tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinagam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mutlaang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Diyak pa'y amuti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay la ko mata, limpyo na lalaki tinapilim anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay la ko tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko saan ko pakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawyan ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to ni ti pamigatan tayo.
Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wala nang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay, tanasaya ti trato ti ama ni Shane kan kuana. Ay, saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay? Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mutin ti agsublay. Ay, awanan kasanungay, dagiti mula keng tarakenan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumet, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga rod no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamot i-tricycle na pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alaam do'y basita prutas kan nateng. Adutin nateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawid mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngami ng tiliv ni Shane manang. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nak pa iti prutas kan natang. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pa'y Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makan ading ko. Di mo imbagbaga kanyak, inaklon na kan ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag kapay, pare. Ada, kayat mo asawan, pare gari. Apay akas ta tinaybagam. Ay, awan, pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak, isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Gerald, anak ko. Itay-pay adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak ngarod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batan ni Shane nagiti awag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura nagiti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, kaano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay la kumaana na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga rin nga kasta. Anya ti makagapo. Daita tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akasto ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti pagamaya, Gerald. Tagulit ka mat. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo dita balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya ta mangid ti anyaman a palawag mo. Ag-break tan. Goodbye! Shane? Sa dino ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapana kita yung da Shane, pare.
Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tanda dyan. Aya! Madanagan ak una yan ti kasto yung mapaspasamak parigari. Madanagan ak. Tama nga mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita paray. Mapanak iti ayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di nga imbagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko tiyang palawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon da ken ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo, kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kung tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din no sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payakas dyan iti pangnakisarita mi tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isutinda nun tigayem na kanyak. Agsusukat ka no tiyang angkas na iti motor na, kanyaw awid na ijabalayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kas jay ka di ti kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kanay apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta kan, Gerald? Nasayat mo't manang. Nakasaritam ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak latan ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na kumaita anak yo, tatadudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ni Shane kanyak. Gagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak day ta, tata. Ngam nabayagan day ta. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kaniagon ulbod, Gerald. Jack kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, tata. Kaya't ni Gerald tiyag na diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka anak. Patpatsin nyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan nasikugan na, tatang. Saan mat siguro, apudno? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam iti kundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan tigayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod apanagnakan? Wen, aklunak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tarudad duma, adama dagiti gagayami akadwami, nagbalin lang nga pastime ko ida, tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no pudno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan na mo't nagitimbagbaga nakin ka. Ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan.
Sana kagimurakan ka. Gapo iti impakitam. Sika lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa ano mabalin. Jak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinang dadaal kanyak. Pare gari! Pare! Hey! Si kamar gayam, pare Gerald! Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah! Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno timbagam ken kwa na. Ngam saan mat? Sinobra amat tindandanon mo ken kwa na. Pare, amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Siyenti may papan itinapalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta ino na anak. Sinubsobra ampay tindanon mo. Pasensyakan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni Tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba at maawatan na pare. Pare, namiris kong tibidot ko. Aklo nag imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinagam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi mon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare, agyaman ak. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Alagagayam, di tamanan, tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Chari. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you. Diyos taginay titunggal maysa.